Dr. Ricky Andrew J. Sinkon ubadai udkot basyong dorbar jangkalok sabhan Shillong but way na kinong yalam balaseng ya ka VPP ulaklat no kandet hakajan miet jong kasi tho ding hakarta kabasan pasosnem. Kani ka jingja kalajia hakapon riu sting baje AA min step hamaulai mauyong hakabo Sinkon ulakelon hamadan football tang hadin ba ulapan kot ya ka jingpun but way uparalok penpentip ba unlej penyalekai. Nengkong lapinkin marmar ya sha community health center hamauyong bat hadien lapinkin ria no sha Gordon Roberts Hospital hajayau. Hakabaki doktor ki lapintikna ba ulaklat no hakapor kumba pra saufar baje janmit hadien ba barok kijing persang pen imbyang ya kim shem la urlong satia. Ki Khubor penengkong ki pen bo la syakta ha kadonut hamadan football. Lakha yau Dr. Ricky ha kan riu tarik unailar khat kandai nyau foar berudang suraki ya kasengi kha kawasan Pausnem ha kata yau baladep. Uniu MP penengkong upalajop ya kashuki Shillong Hausnem arjar arpusau ta kajingya fair ka bahe palat sanlak wot persya ya orang badu jong ka kongres uba Vincent H pala latip ya na kabenta kajingya saat bashit hem jong na kabenta ki patba ka Meghalaya kamtam ka khasi bachai the hills. Dr. Ricky udang hikai ya kayo kakot hanihu shwab unrung sha kasan perthai. Dr. Ricky Sinkon Dangshen ulawan pai Shillong hadin wa ulalaj banishim benta hakador bar mang tengka jong ka parlimen. Ulatmu banlaj pai biang sadeli ha kasiding kong banishim benta ha kijingalang jong ka parlimen standing committee Halor kidawai bat ki sbo ha ka ba ulalong udkhot jong ka. Hadin kami lapin kenria no ya kamet yap jong Dr. Ricky Shakayeng sa jong kami jong hapok se hakabak nong si kedang yai peteng banyalum lang ban ai purom ya nong yalam balakrat no ka Jingkhlad kan san jong kalai no ya ka Jingthli ha san hima sima jong ka Meghalaya ka Khubor jong ka Jingyap jong ka Jong kalapa ya ka Kylleng ha Kylleng ka jela menteri rangba ka jela konrat ke sangma ki sembut menteri rangba ka jela bat uba preston tensong bat uba sjo balang dekar ki nong yalam ka VPP ki MLA bekentop ya uba Charles Marngal sembut menteri rangba ki deputy commissioner ki khot jong ka pressure group bat ki patba ki bubun ki nong kersan ki layalum lang ha ka hospital ban ai burom yu menteri rangba ka jela ulakot ya ka tei ka jingdo ka bekendit jor ya ka jela Meghalaya ulapan kan mau boleh kendo ya Dr. Ricky New Delhi tayo menchwa ban ya kren ya jingtmu penroi na ka benta ka jela ulapatai ya ka kum ka jing ya kren wakat du jongki bat ulakdo ba udang pendep ya kamang tengka jong ka jela haba ulayo ya ka Khubor ka pesngusi Chief Minister ulayaro ya kajing IT but jing sko tenat jong Dr. Ricky dak babun pau ya kajing sko lem sya ki bahiyeng hasem ki para ki nong kersan bat ki parlok PPP. Deputy Chief Minister pat uba prestun tensong ula batai ya kani ke Khubor kum ka baskusi hadu kata-kata dak boong bakalai no ya kinong yalam bat kinong song snong ha kajing kendet. Ula kam ya kajing ban priang ya kajing do dak bapen song nong rim ya ka ha kamon blai bat ula ai jing sko lem ya kayeng kasem jong Dr. Ricky. General Secretary ke UDP uba Titus Tarwell Chain ulapan pau ya kajing kendet bat jing sko khia Halor ka Jingkhlad kendet jong Dr. Ricky Sinkon. Haka Khubor ngolem ucain ulapatai ya Dr. Ricky kum unong yalam ubret mensim bat ubas ngoret bat ubaya kendu ngobha bat hibriu na kichat ben riu paper udai UMP ubatrish tam ha bat ubatrish tam ha kapor balingkot jong panlong MP ulalaj Kylleng kari khasi bat jantia bat kendu bat hibriu bat ban go ya jingtip panengkong sapang kijing jongki laong uba chain aba penpau ya kajing ngolem syakalong gieng kapala du no ya kajing du nong MP Warim Garaja Sabha Uraki Sinharu ulapan pau ka Jingsnosi Halor ka Jingkhlad no jong Dr. Ricky. Shem lalong tang unong mikmat jong ka Shillong Lok Sabha Constituency Henry Uday Usur Pasisha na kabenta ki Jat Benriu Masyai no Ben bat ki Jat Benriu Riulum. Ka Jing IT Lut ka Jinglong Rin Bensiem bat ka Jing IT Lut jong kansa kan mau bej ong usinha haka Khubor ngolem dak ba benrap ulas ngokhia ya ka roi ka par jong kari bat ka Jat Benriu jong bat uju penne ya ka Jinglong ka barit pa hak san perthai ka khasi jantia Christian Leaders Forum lani KJLCF ru kalpen pau ka jisokhia ka bakrau Halor ka Jingkhlad kendet jong uni usamla parliamentary
Kajing pelaj Khubor Secretary ke KG CLF Reverend Edwin H. Karkongor ulanyau yau Dr. Ricky kum Ustad pa IT hakapuli puti unong tay ya kejat benriu bat ubriu ubadan kajing ngej kebaciliu ubalacop ya kadonut jong gibriu lengba kajing IT bat kajing long red mensiem jong ulakdau bau Dr. Ricky ulashim benta shit rehem bat kikam samla bat kikam imlang salang bat kajing khlad no jong kalapen mi ya kajing sngusi kabacor hakaleng kajala da kajing khlad no jong kamekhalea kala du no yaw nong mi khmat start bat ubadan jingkermen uba kapateng jong kan ai mensiem ya kapateng banwan Bantrai na kabenta karoi kapar jong kari laong kakarwo. Kamekhalaya Pradesh Mahila Congress MPMC show ka ru kalas ngolem halor katay ka jingdo no dakababatay ya Dr. Ricky kum usyakri patba upasisya bat uba ay tilod na kabenta kabha kamiat pat ka jingkir siya prang jong kipatba. Haga Khubor ngolem ka President ka MPMC ka Joplin Scott Shilla kalaban pau ba ka Jingkhlad no klempor jong ka day ka jingdo ka omla ban penbet tang ya kayeng ka sem jong henrei wat ya kipatba kipa ulami khmat ta ka jing ay tilod bat ka jing kitkle uba shilla ulai ka jing ngolem syakatai ka longyeng ka baladu no bat duai ru na kabenta ka por bat ka jing pentengen na kabenta jong ki hukum kani ka por ka bae Ruspa stak swa kata Jingkhlad sosial kembali Jong ilmu apa ilmu suami baik buat Jong buat